सब तो नहीं तुम्हार ठीक मन थाना जल्दी तो लिखा kadom nanti tu media kau di bahan ini jangan tu macam tu angker kecik molong welcome be alang li mangitek 17 June 2000 lapen alang li rong kecik boy lake 27 April 2020 nili ke na non kecik boy tu itu macam kamu welcome be apuno ki bisilo lapen keluar ala ke di iglo sarbra lo ala bangke TP lo asar pilo nola ka chebo ju jadi tu macam kimo yakam be alang le ko kopi kiso ben se bang so bir the tang kecik alang li kiso mane nili tum china teng kote kiso tun e ajiding klui pen hai bangke nili tum thekong le alang li apor phai ki ong apor hut hong ke bar pen mat si nangkaci bibi tu pen mat la pen mat si alang li bang kiso cholong lo la pen ke celang dun dia porta long le men mat si ke asare khogajat pen mani tum celang ta for delo kontai si niamui pen mat si sopir thi pen chibo chu ju alang le la bang so kecik o ahot ko an ang deng charlie alang li government college second semester hut ang deng charlie bom lo arta kon igni dihla so 20 ningkaning koi ata long susuli bom te alangli doti hot ki charlie ahin mate a od dur apthak khanji ma sabso alangli siwajui bole kiru paralam tali alangli oda dur alangli raki hormuta thangka chulunde lapen ke alangli schooling ka charlie holy family don bosco school pa se charlie metric ta dak pa se pa unlo lapen ala dapian dat singge government college tong charlie bom hodak se tami lason oda dur thangta khingno alang ya behave ave lapen ke chulun ta paraki hormuta ave tangte alangli do bomti hot a okalo penila puson kiso ang thek do igma lason ta ni tumhan thamte aku sapi sama non tinggal angke angke welcome be tum kan nursery pe nahi soi rakte tami lang tami hasu tami listen pe thana pa entertain o ajala hame tuma class pe nahi paten to nyai ni dang lo mane chudo bo jalang tami han ansing khan ni na padung ku ko tami alang chubo jure tumi choi lo ma ko asi to tin dang pe stand lo ma nale tum ke non ke ko nang deng se purhi bom ne di degree ta erlo non ki ni degree chingsi bangbo tante na tum ko so anang deng hot pensi alangli pen kachikak mate alangli arong chibo igni di alangli semester abut lockdown na roi te na tum purhi nang litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta